move no free na saso eko obi asaso ye nyina free Ghana ni aba but Abraham ne nabusua era mfi nyame da sense hu se eso makwan ne nyame gine tum ne nyame emma na de yie na wo hyira no sense onyame mu hyira esin ade nyina enti Abraham ne ne ma ne nabusua ehu se hintasem se omre emefa oman na oba so no mu bibia nemu obepese na kuma nyina ebedi nyame achi ne se nyame hyira no a obia ni wa obetimi atobo ama aka no hallelujah eti Isaac nso ne Rebecca it take 20 years and son omunya ba the ha and the problem no nyame echewmo enta enti wo fia enjtie ben ene de ma yabusua ene yema problem bi si ha ya se wo kenkan na wan bi se awurade se omui wa komam omui wa adwene a wo hu Bible kire se ansana ye bewo Jacob ene Esau na ya hye omonkom na Rebecca odini kunachi awo chini kunu bibia step by step sumbia ne soro awurade no ekoso papa wo fio ti ewura Rebecca we eno ko ya amofrey ba na kuma no ekura panyine no 19 se ne nyina yonim no ti Rebecca fiase adwene ho yie na Isaac se dewo ana se nkola na wanya omu ntro se dia oni refi no kakra sense wo mamamre mu no se obi bewu a ana se omo wo transna bewu a won hihye nyina na ekọ oba panyine ho ti na Isaac aye lati se Esau ene benya ne ne nyina ba Rebecca hu ne sa nkore ya hye omu nkom no kire se kumai ena panyini besom no me hu bibisu wa we ha e kire se ne nyame kan ne kure anya hwe kura no Rebecca na se anya hwe kura na Isaac nyame mahu na aboroso nyina na me hu firi wo Isaac wo bam se me kuni o ya tutu ne ma biase etuki ka se na Isaac epe Esau asem ankasa ena oba no enso pe Jacob wasem ba komu pa na enye se bibie nti se ba na odi enkom hyemu a eba ni nti na nani wo kuma no so wo mo asikyeremu so Isaac epe Esau wasem why because osina Esau a hunter na so oy bofo into kowura mu a the number oba no obey mpusuo no ma olman bi ti mpusuo ni nti no olman abepe Isaac friend say Esau asempa and Jacob said the time bia we mommy's boy we see tent no wom na baby o mommy wo bia no ho enti obepe ni pa me asem mommy so obepe na sem ba hintasem ba ku bi so wasu hu Jacob wa no hu Isaac asiebo na chi ne yi no kenkan a asiebo ni suban ni nyansa ene ni komie eti se ni papa Esau ntisa Esau eye keka enti ensanse na Jacob sign se ni kunu ni ntino na ope na semu yi ba ni ameka nyina na me kire se Isaac wa hunisa hallelujah se wonyame mu a se ibuye ni na ye kwa ye ba nyina na ye manyame asem na ebma kwa e kire nkwan edinam se Isaac ekope Esau asem na Rebecca kope Jacob asem wo hwemu a na Rebecca edi enkom sha eba ye echi ena Isaac so waba honemu kakra enti wakope panyine nasem
Ti stories no kwa umse wonim ni nyina. Papa yako afumu aba opeduane adi na okoji ni nua panyin no empani nie. Enti ni nua no obisa nse ekom de umo oduane kakra no was oh ansa no be mo no ti se okase me na me panyin. So it kind of story now is kind of interesting. So panyin no so ye de ade chira na yewu. Come on, take it. Ho and what kutie e wo na yem. Je say ni shira nyina no that moment no and bedi Jacob and Sam. And I no pay me per se ubi wani e wo awrade flower frame. Se say anima bebre koso oman mu a Christian fo edu ba bia na yewura fi ba bia yigina ne ba bia ko ba me pese o ti ase se ne ti bia no ubawu you will die no matter what you think about it. Ebiti mo be say china adechie and I said next month you will die obi en kasase and then open me sure na me kind you say one eloquent senator bi okrumo na no obi ani no a friend Graham. He died yesterday at the age of 71. Inti obia nyame afro bia na say wo asase bia wo bibia wo ye bia no think about it say echina se meni hoe. Inti akodru baby say senia Abraham edi na chirade ema Isaac ese Isaac so edi na chirade ema obi. By say abusua no aye bibi ho. Isaac who said there is friction in the house and I say ho aye dindinding kakra. Ena Rebecca so abie nani ena wo hwe ne make so because already no waton in penny nie. Ena Abraham edima Isaac ena ese won super di obidima no ba sense o pepanyin na semuti wo yi na so say meni efra mimfie komanim ebi echina na meni obio enti kokum nam na ye aduane fa breme na meni munyina munim story intimento aso ena Rebecca tie no ka kire Jacob ena mo ye aduane om de ko bibti om papa ena oji enhira ni nyina ade ba akoso a ema Rebecca ampe Isa wasemni omukoduru asase so no abofra no edi 40 years no o ware Canaan for ma mienu. He married two of the Canaanites. Na that time na Jacob onware and you can can say oh Canaan for man na nakoma ehuru enti wo ye kwan bia say no matter what I don't care ni esinyina make sure say o papa inhira no ebeba ho sense Esau abefa onanani ba aware nye baako ba mienu enudi of far plan se na nyina nim no ema inhira no aba bedi Jacob wo anopei say ena wusi small ready say na wusi nam ewo osum why oko na oba na say do you have any aim say you are serving the living God nyame say ni o ka kire Abraham say Abraham asase a wugina so me di amaw ene wo busua nyina mema wase ayese emfuturo na wo so ena ye nambe hire nipa nyina wo wiase mu na mebo hu ban anadwo awia ne anwumre eniema nan ena Nyankopon ka kire Abraham enti Abraham so ebedu be oside the same blessing no ema Isaac eyade emu odipa enti Isaac so pe the obedi na de no is the same blessing na man enti temu a okoje Esau enhira no
Isaac had the same blessings, no, man. Enti, afei no, enhyira no ne blessings ni nyina no, ababe di Jacob ntem. Ba ebeye den na abem. Enti, sɛ me kan ne so obi Nyankopɔn frɛ na ɛsɛ ɔne abusua nya ntitimo. Na nyame gye ne tum. Na nyame ema na diye, na diye mu nyame ehyira no. Enti sɛ beye biye na sɛ nhyira no bɛba Jacob so dia, Jacob has to leave the house of Isaac. Hallelujah. As a said, Jacob o free Isaac fie. Isaac fie any day. I mention ye nyina any Isaac. Also you be a now we are quiet and say o jopa nyansa o ne tatare. No you be a on fa ne son eniagro. Okay, kind from 25 to 50 now. Isaac ye pa. But what you saying ye or what saying nyansan assign him DNA and shrine yamedia shrine nana. Then the would fi say obey ye fear dear. Then you would fi say Jua wa Juno ain't says what Homa Rebecca Ede efanoso. Say bibi kosu of your name ya as wede or kasa. Why ye lem or two oh akusuya re koso. Oh akusuya koso. Ye may man be brosani at 2 of ye. Obani ya dear nenya crown wakana no two. Train wreck, bedroom not train and I quite a correct. It is we a family header near Isaac ye no and Sonia Mieni. Into we a family header, so Joe. So when it's washi, so when him yansa, so the radia still. S.O.A. Okasa. Se do baby a my who say, Minuaba, yen say. Na e bibia enye wano en fo bibia nka say oh erade beye nyame beye omwani mu wiase da badru babia you have to speak. Hallelujah. E man so sa oh mi rade oh da bi mi rade am tinso ma say na be man gugu no okosa bo ho na gbam ti aso me ka amamba no so mi say Bibre do mu kunu too much. Nti we bibi na enya ontimi nka. Mesrew. Senia Isaac fie say no. Senka Isaac asaya ni nyansa ne dwo ni stro si dawrade ni nyina no. Wa mwie na no. Ti nani ba no so no. Na nie mai den afanase. Enti say ohun ye na too late. And Jacob has to leave the house of Isaac. And say Jacob o free Isaac fie. On one kasanga papa fie. And so free o adintra. Sense nya wo ye no e create friend say e can be abedam of friend me no papa na aye amaye ne mani nyina hunu say Isaac epe is our sem. Me de bo ba no so e Rebecca so sa ayama isa hu say on penasem. Wa yam no say what wakra na o kan yirimonim isa hu say ma me de ompe masem kra e mana yete sa ofie no mesra mu edu ba bi eso hu ukunu moko hyede e den ne nya akore yen hwe ne esiesie no se ne be ya onyini no won say anase ne daachi enye basa Rebecca so nya no won so tie ni Samoa ohunu Isaac Samoa yebefa na yede ne ban osi odo Isaac too much. Say na bisa kan bi o say na uhu Isaac no uhu Jacob no uhu Isaac as ye born chi ne o ne bibia enti wo pe Jacob so asem enti we pe asem say anyinam bia ye chichiri fie ne ye abusua na maame pe we asem we wasa abusua no from the get go. Mome nyina nka mom se nyame enkrofo ne yentiatia ma yentinechin wo mo se ne be ya maame enka se we ni me doba papa enka se we ni me doba enti godu ba bi no niema nyina come together for the blessings of God to follow Jacob but as a say
He has to leave the house of Isaac. Yes, Emma. Esau so the wine. If you crow more, Esau so Esau so ye Obia on the Senam Kano kika. Need ye a hanam, a friend say, a hayo or son of Pano or Trinity, you know, on their crown. Into temple your way in pursue. Into what 20 ni papa enum tu, ni papa penam tin papa. Temple your money papa namwe. Into on fahon say, ni maame, ni obeka chire ni nua bi on fahon. Into your ma, ni ani papa o ye man na ni soe. Into kwan bi so no, ni maame so, ehunu say, Bible aka say, Nyankopon aka say chire. Na say, ni ami wura yi. Ukura umi entrank say, the dream ya enkom shy by ene senia nyame ida na di chire me wo nia na esi won chire mase won oni ame amefa eni ma bombo nti Esau so no oye ne niema nyina honam unse odikai no wura mu nko anti won tena fie odi 40 years o ware kra ne papa hu ya no akọwa no de akọware ananafo bia na se Canaan fo man no de menu abego so na Esau we mo da me yire no mienu ohu ya no wafa Jacob okọ ahayo ba ekom de no Jacob siton no wato ama enti papa no Rebecca hu se ne ba no onim nyansa oye ni niema nyina fom we yedini bibie yeye enti se boshe bi wo ho a ebebe fie a mebe Jacob enam de be ma no. Hallelujah. He has to leave the house of Isaac. Enti what kind of story na afi Isaac it could be na say ni awaye na Esau who say inshira no beba Jacob so just so fa plan bi obede obekuno na fe ene mana saba no bio ba se nyame hira wa no haide hira mo me enfa no tu yakoma ba se nyame hira wa no hira asori e man ni na musa ada tie awurade asam dwene ho anopa awia ne anwumre na asiwiye. Hallelujah. Edi Rebecca Korea no safa miss no say hey Isaac mama kan chiro me ba Jacob de man ware Canaan fo ma ne bio enti me be kan chiro wo ne jaba no kwan wonko na busuom ne wo fa Laban chen wonko pe ba ware enti o kan sa no wo sa make sure say ansana Jacob betuku ana e bit free one ne papa nsanye de enhira ne bio anuanom ye chichiri fia mo me nkan adwene mom enane eja ene mofra mom ye nyae ye yere mu saa mom ye nyae kunu mu saa na mom ye nyae ye manu saa say oh the Americans esa edru ba bia ye were be ho wo ye busuam edi ha me topic na me kan say awurade giant kwan na ye mra giant kwan mai meduru osoro aboboa no Jacob wo ye say ni nyina no na ne maame ene ma wo kire no even though na ni suban nyina enye Jacob was a deceiver, was a cheater. So Picasa no ye dada for ni osisifo. But ni nyina ko dem wa obo radem pa say e. O ma ni am ye dem zenyo bad boa me. Isa asukwa no akoda. Enti wo kɔ no tie ni yie so onno nyame a ka nyame nyini ho adi nkyerɛ no. Enti nyame so e kyerɛ ne sɛ anyinam bi aso kɔse wo be hyira wa ti ha yie pa edu ba bia na nkrofo bi
asori mu ana se chechire bia ba wi ase e de niam bia chichi wanyisia onya nyame unye Kristo ni se nyame nhira ho. Ye careful. One to nyame mmerem. Jacob ne wo ye nyina no na ne yam hye se ai ma jimi nua epanyini masaje ne hira okodante mo so o mai humobo okinkan Jacob loved the Lord but no nim se ne won sinya no entini ma me sum na tiko no when he left the house of Isaac no a okodru baabi no die no ena osoro eyi ne ho adi ekire no. Hallelujah. Was se fi ne mahunu se mabeduru osoro aboboano ena no pay me no nkasa bebre ne wona mu nyina no me se me kire o se anase me se ma ohunu se e ma wremfi unyankopon ma wani mra ho so twe ho firi ne ma bia nye abusua ne se achia monka mbom anase montena se na monhwe ne ma bi ye emma enan kodo baako na eja nkodo baako na empire abusua no tiesa akura na se na mekan no Jacob go to baby nyame yi ni ho adi kire all sa ba fie according to Awurade enhihye na say the prophecy no and I said the covenant or they want say asase amugina so yi me de be mamo ene mo busua nyina even though na ya nanafo dia enti na Jacob no say o kwasa ba bio abefa asase no na so oba na say Isa ho a one nenantie be say you can a story, a very interesting story. All ban wo boa no pa say enimo odi me gift with them the kuma Isa nko say ne bia ne kuma be den e be toniye say no nim nyame a ka emasa anope ma Awurade enka ho Awurade ensiesio Awurade enso mu no mfa nkoduru osoro aboboa no ba bia wani beba ho so no say Awurade se ne na me namu nyina no na unyame wani wo me so. Hallelujah. 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 And Jacob nyame kire ne se me mfa mamamre ho me mfa ne Isaac kwambi so no enam ntine na wo yema Isaac wo yema Esau me mfa mama me yi mamamre ni nyina to nchen me yi niema na ekoso fie no nyina to nchen na wo Jacob be di moburu hu ene me do ene madom edomo na me namoso ebe shira ofie ene wo busua nyina edunkin kan Jacob mu na ne mba ne bi ni Joseph and who yes mbaku for no way Jacob na ne prominent ne mba bi ni pa no mo ye prominent pa no wan Joseph and Benjamin. Hallelujah. But you obuya busunu pa ma busua no be busua ene wan Joseph Awurade anhwe ne ma Jacob ye o hwe se na hummobro ene na doye wonu mu ene ne muburu hunti no ne ne maame ye no nam konkon kwan so enam adiye kwan so ene prophecy kwan so no enti obo Jacob mobo na sabo sha odema Abraham no aba odema Isaac no aba onu Jacob so anopei merade kwan na onye wo tata emeduru osoro aboboano pacho sore nyame nase eti moda nechre na nya oji asempa dudie awon kwa asomodie o nyame nase iti oda echre eda me pese obon paye na ewie do share radin sase rade wasemo ba me nchen
Mede me ho hye wo nsa nia achie o me life mu bia no na me de ho ma wo bra ne be siesie na ma obo ni obawa makwan intimate bio ewo ni pacho bompa ye Lebra kasule baba stule stende makaya zoria lebra daraba suandaria katanderia baba mazandiria tandele bozotoria bazika tandaria baba rabata da bazindia katanderia masula lebra daria baswatenderia Father, we thank you. Bless you. We commit ourselves to you, my God. Say Eradiena Jesus, Jesus' name. Yet was scenario so. Yes, Lord. Unyamia utiasi na mubruhumfu na yodumfu. Inano pay erade ni awodi amaye ni. Onkrofo ijina wanim edi yakuma nyina ebububo wanim serade seyede yankasa yenyansa yenimudie ene yakwankyire bi etuato wonyankopon na se ede se wunyame asemo erade hu yemobo maboburu hu no adom emara yenso erade yantwe humfinia enye na nede watimi agyayo yen ede yakoduru osoro aboboa no be bia yebehunu se wonyankopon oni ediniye enano pay yempai boni yedawasi o Yesu dimo. Amen. 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 Let us stretch forth our hands towards our elder and pronounce blessings upon his life. Let's pray for more anointing, more strength. May his cup never run dry. May he continue to be filled so that he can continue to pour onto us. In Jesus' name. Amen. Amen. At this time, we'll be taking our tithes and offering. I'll call upon our BGA choir to come and give us a song. Amen.
have our sister Patience Baum pray for the tithes and offering, but before then we have our sister Emilia and family thanking God. Amen. And a notice from our finance team. If you do not see your cash app for last week in your tithes book, don't worry. We will record it today because there was a meeting last week. Thank you. We will call Sister Patience Bond to pray over our offering. Amen. Erade sabre da wase. Ye wa ye ya besu yo fie papa. Ye ensas atu she my Lord. Erade sika ya efi ya kumem. Ya dia ba wona ya se erade. Ma sentreni enye juma ewo mu. Wa utumi ade nya ye. Mi se papa. Wa ye awie. Obi bia erade otimi eto. Ayi ne nsase ba ye ebeto kwaleshi erade na adwumam baby bi onye sika yi free konkwan wode erade kasa say ya rebi na do obi so ana amanie bi na do obi so erade that sika ye odi ba ku eya aso tie eba be yiye erade men sancheni enye ewo nipa yi so woni fie ene na busuafo nya nyame obi bi a wanti ya ma anyi na erade na ye den amano hey, what bro who for ya? Erade, kasa wana bra bomwati. Enye nice and nana what she a bar. When you park on su, a betting me, a yippee, I show with him kunkuna nonya. Oba tampa. Erade unkuto a bar for Erade. You say, what yamaye? I mean, when we did, I had dear and nanny then, that was it. What don't know what bro said? Amen. Amen. God bless you, Sister Patience. God bless you. At this time, we'll call the family of our mother, Amecha, to come and give their thanksgiving. Amen. Mami God, me nyame aso. Adia Yesu ayi so bi. Missy muma ye ko jamio. Mami God, me nyame aso. Adia Yesu ayi so bi. Onu no ma budi na uta. Oma budi bi. Abeni friend bi. Mami God, me nyame aso. Mami God, me nyame aso. Amen. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. And then mi jina muma eye eja bronya nebusia eye ne ba penyi amecha and nana officer day broni ne hokeni eye ekuya jampoma mi joma ne mu that nyamias what we for ye na enra mai say enra obehwe yakopon na behwe ma ye kra yeja echi kra na say ye de na ase kese ene ma no na ase to so ma ye koma ye sofu panyi enra odi nanumonyam ne na adom beta echi ma ne ye fe with his presence ma yanka se feeling yakopon so presence wo ho iti I don't know jumedien be ye ni monyam kese yes ye kasa nyamisha no ishano eye ni mpanyimfo nya so ye kasa nyamisha mo nya so de omo ho ofe ni omo edo ebeta echi nso ma ne ye fe ye ma me mpanyimfo obibia mpanyimfo ni nyina asorichuo ni nyina mo ye ma ne ye fe ebi ko na ebi ba
ebi sorry na me yam hye me enso omoko na na ebi to aso moma eno a bibia ko kama enije baaye do na ya reho ade enso esan be ye enije ade because you say what do you call it owo yem fasodre e ma eye asafuma enti no ebe ye enije ade yenim se ye janso obabi papa enti no ye ka se nyame hia so rituo ni nyina wa ade a no amoyeye nyame so enhia abusua no se mugina ye ma bibia ye fe na mbeka ye ma me amecha ne nana nom nyina ehoma ne be ye fe ti nyame hia mo tie kura nsem a ye disike de nyame ase wad fe fa no ye ma yen na dum ti amen. 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 As we are coming to the close of service, we do have a couple announcements. So we will call our sister Autumn Boateng to come and give us the announcement. Amen. Amen. Ayedobia se samodi odobebo odomu na ye mobebo ayen ye som wo be side United Asorifi ha yedobia se amen. Mr. Mobia nya so na yentie nkai boy didi suwe. Afi etwe mu baccalaureate service no adofo a mo share bo ebeti nne no mo bo share no yenye hu so no ebusa asori mpanyimfo se yesre mu mon kaina mon shesa ebo no eso afi so afi baccalaureate service no se wo pepa se wo de beboa baccalaureate service na asori mpanyimfo se ketwa bia nso a enti no ubetimi di aboa baptism class na ekoso ewo zoom no ekoso ya wede bia free enumre no wotwe ne fa bia no ye baptism class no ahyase dada ahyase na no dia wada na etwa mu no na ebekoso akosi bosomi a edi yanim no da ye beye esubo no eye August 1st inti yesre se adofo a mudi ama mpanyimfo se mo pese mo ka ho ne yebo mo esu no mo koso na mo mra zoom ne so na mo metie asori nhyehyeye fa like sorry yemra do's and don'ts yebutaye any dear ye see any so a ma ye ka bom eye sorry back no afa nsuso so when eje ho se wo pese wusua sorry mra so eno so ensi ho kwan se obetimi join this Zoom class yi yabosumi nsia fasting and prayers no ebesha asie afree actually ebesha asie afree ochina July 13th na kwako see August 2nd the theme no ye strategic warfare ye be ye free someone women tosu mienu etre enum nchichemu a eye edu enwotwe no sorry edu nson no kosi edionu num no ye be ye anopa ne anwumre esom anopa esom no be ye 11 a.m. na anwumre som no aye 7 p.m. Yes adofo enhye sa time yinso so de na me ka no esubo no ebeba so August 1st enti yes adofo enhye sa edan yinso na so opese ye bo wesu a
na wodi wodi ama Dickness Nana Ajemai. Afei nso ye memunu like ye memunu no so mo beti mo di wodi ama Sister Eliora Bonsu. Afei mu no graduation season say when we school pon bi ana say why we a free preschool see doctorate level no. Yes, rest of the would be my sister Eliora Bonsu, and now say Janelle Sefa. Na Bosomia, a dear Nimuno, Neda Tosumi no, and none a yebe, yes, our baccalaureate service no. Yes, rest say, I was so would deem man penny for, never will photo, na fence so, a dear, would you want bodino? Fanny na kahu ne fama Sister Janelle and say Eliora Bonsu. Afimu emeku enhie mudie no ye besha asie free fiada August 7th near wie no kwasiada August 9th. Bia ye beye no no 243 Tressa Boulevard. It was Stamford, Connecticut. Yes, say a man in Anshan and soon. Now, so Uber Jim referee, memoir, what shall see I in term? Yen near Winifred, Annie Roxin, or my warrior no a bed basso, August 15th. I wore 49 Lafayette Street. I will Worcester baby, ye Dickness Sylvia, Bano, Ayefrono, a wani a bayano. Sister Winifred. If you are no nini ye, Namia Buana so beshan and Munyam say ya, yes, rest said ya diana no, Yamrani Mijano Nanya fe. A female block party no, ye beya no, Bosumia Airby, August 22nd, sorry, heya. Penny Fossey, your friend no padlock, would be bar, I mean, who bet me the Adrianibia bar, the committee no, I your margin swarm the babano, so person would become one. Now our friend Penny phone one more swanty. And you might be brain a bit see was sad dano. Ye be all kinds of games. Ne need you so be bar. Bible studies, as I be BIS Bible studies no ebesha asie edwua da bia date no minim say ye wronga it say February 9th enumre no otwe edwua da bia yen share ye mebunu no kran na omo emeka mom na yen sua nyame asem week mu and she share movements near Bequina, Nina ya de crona. Just a morning showers near friend early morning devotion, no, a besha sia no pa, no noon, near we no sia. A free a druada cosi if ya de bia. Family hour no so, a ye druada ne Yahweh de bia. And you 11 p.m. Ukwadam so BGS Bible studies no ye be no Zoom every and you 7 p.m. near we no 8:30. If ya there be a fire night prayers no and also ye be sha see every 7 p.m. near we no 8:30. Your social media handles no so person only a bomb now some na wuntimi madam ha wo call YouTube at TSA Beside her, and I say Facebook TSA Beside her. Ubetimi any album na woni yaso. Nyame enhwe yeso nyame no hwe yeso na watwe atwa mu no. Onsan hwe yeso na watwe a ebe. Midu bi ase. Amen. God bless you, Sister Autumn. God bless you. Can we give her a clap offering? She's done a wonderful job. Amen. Amen. She said all the announcements, but I do want to add on for the baccalaureate service.
if you've graduated or your child has graduated, please send me or Sister Janelle the name of your child first and last, please, the school that they're graduating from, and the school that they're going to, and a picture of them, please. Thank you. At this time, we'll call on our BGA choir to give us our closing hymn. But before then, one more note. Kron kron. Yo, me pamucho, your convention no. A Mercury convention, a basso next month, yeah. Or mama, you 20 rooms, New England District. And say no, your pamucho, wow, pesa wokono. Obeti me register, I'm a penny phone. Yes, Sister Rachel. And so obeti me do dear mano. Na wa register na yengu because ya anya nentem na rooms na yenti menye no anfa mama ebeye yeka enti ye pamocho wa opese wo kono pa cho ye pon asori a ye register. Amen. Amen. We have a missing key up here. Oh, we found the owner. Amen. Amen. So we'll call on our choir to give us the closing hymn. Amen. Shall we give a clap offering unto them as they... As they're coming, we'd like to give at this time any first-time visitors that are fellowshipping with us for the first time. Please, if you want to wave or rise on your feet so that we can give you an apostolic welcome. Amen. Amen. Praise the Lord. Me patro friend Jennifer. My name is Mr. Asante and the wife nearby. My name Obesom. Amen. Oh, God bless you. Hello, patro family kwabna ahinka mbeja Elizabeth Ninuku Ebedas. Hallelujah. Patro you you're closing him or him number 89. Shirame Fawansa Tomeso. Yesu Christo Shirame. Shirame, when Shira na eye. I'm saying Patro sorry. Shirame Fawo Satu me go. Shirame Fawo Satu. Yesu Christo Shirame. Yesu Christo Shirame.
nokwarefo ne obrempon ade nyina so tumfo yɛda wase sɛ awia anɔpa awie oto nsa frɛ sɛ yɛmmra wo kyine yɛn ase na yɛmɛgye mfi wo Kristo Yesu hɔ Papa Yesu yɛda wase enim sɛ na wɔtwe mu nyinara wona wode ahyɛ ahyɛsepa Awurade a yɛse tutu ya na monsie mangye tata papa esan sɛ woni tata gyegyefo Awurade wanye tata yɛbɛkwatiri na yɛbɛhwehwe ase yɛbɛbrɛ Papa Yesu na woka yɛn ho dia yɛmmrɛ na yɛmpa aba yɛnhaw wo a woka Jacob ho na Awurade wotiatia no na wotenetene no na wode ne besi mpɛmpɛn so a wosa wode ne besi no yɛsɛ sɛ Awurade so yɛkwati wa Awurade tenetene yɛn esan sɛ wasɛm kyerɛ yɛn sɛ agya ɔdɔ ne ba no ɛna ɔtenetene no Awurade wantenetene iso nti no ɔde nakwan ɛhyɛ wɔ no ankasa ne nsa ɔyɛ nea ɔpɛ na ankosi ne kra ayie enhyira de wo hyira no na emu ɔtɔnsini wɔ nneɛma bi ho na wo hyira Jacob ne de umusuo hyɛ ne ma ne yɛsra wo ne sɛ Awurade yɛ ne efiefo yɛ ne mma de Awurade yɛ bɔne atene yɛn Awurade tenetene yɛn Awurade tenetene yɛn esan sɛ wo tenetene yɛn wo so na wo hyira Awurade wo so ɔbrɛ adwuma ebi nka ho Awurade no wɔhyira yɛn na obi ahu sɛ no kware ne wɔhyira yɛn yɛda wase na wɔtwe yɛn ansa yɛbɔbra dɛm ha no yɛde ɔhaw ne amane atete sɛm esuro ɛne yɛde bɛwura ha nanso yɛakɔ wahyɛ yɛn ma ma ne to aso amfa yɛn kɔ na wɔtwe mu nyinaa woyɛ ɔbrɛmpɔn kamafo sahene Yesu a wote saa daa Awurade wobɔ ne ɔde wasɛm baeɛ ne yɛfiri ne mu no Awurade a wohyɛ ma abere nyinaa Awurade wɔgye wodi ɛne ɔde wasɛm baeɛ enti saa na wɔhyɛ no so tie ne obɛti wa na mama no so bɛma na emrepa obɛma ne abrabɔ pa kɔso bɛma na abrabɔ pa Yesu a woso wa wontonko na wona yɛyare wa ne amane ne nso ayɛ ne nyinaa yɛda wase esan sɛ msɛ na wɔtwe yɛfi ha kɔ wode yɛbɛkɔ na wɔtwe ɛsɛ na so bɛbra wɔ asomdwem enhyira ayɛyie na ase nka wodi wɔ Jesus Christ divinity amen. That your fruit should remain. That whatever you ask the Father in your name, He may give you. Amen. Let's raise our hands for the benediction. May the God of hope and the God of peace, the God who calls and equips, the God who has called you into His marvelous light, may He take you to the gates of heaven. May He enable you to live a life that is holy and acceptable unto Him. This week as you go, may the Lord straighten your paths. May the Lord level your paths. May the Lord make a way for you where there is no way. May the Lord open special doors for you. And may His blessings that He gives and asks no sorrow be your lot and your portion in this land of the living until our Lord Jesus Christ comes again. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Amen.